Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru kuri Minembwe Capital News mu masaha ya nijoro. Turabakiriye rero tunabashimira kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Turabibutsa gukora subscribe, abatarayikora bamaze kuyikora namwe turabashimiye, tunabararikira gusangiza abandi inkuru zacu kugira ngo nabo bazikurikire ku gihe. Inkuru zacu rero ziraza kuba zibanda mu misozi miremire y'umurenge ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuzokubitira mu mujyi wa Uvira n'ubundi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamaganywe n'igihugu nka Qatar na Misiri bikurikiranye n'ibyo yatangaje ku banyapalestine. N'aya makuru tuza kuba tugarukaho ndetse n'ayandi yagiye aranga uyu munsi. Tubibutse ko ari kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwezi kw'icyenda 2025. Mu misozi miremire ya Minembwe ahahiriwe umutekano uyu munsi, nta mbunda zavuze kuko byari bigize iminsi bigenda mu minsi yashize, aho umwanzi yazukiraga ku marembo agaba ibitero mu hatuwe n'abaturage b'abanyamurenge n'ubundi basanzwe barindwa umutekano na Twirwaneho MRDP nyuma yo kwirukana ingabo z'ihuriro rigize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa bagwana ku ruhande rwa leta ya DRC. Tubibutse ko ingabo z'ihuriro n'ubundi zari zikunze kwibasira imijyi imwe cyangwa se imihana itandukanye nka za Rugezi, Nyaruhinga, Birarombiri ndetse n'izindi zikaza kuva mu za Marundi, ariko bikurikiranye n'ibitero bagiye bagabo mu minsi yashize bakaza gusubizwa inyuma n'iri huriro ry'ingabo za AF ibarizwamo Twirwaneho ndetse na M23. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagumye kwigirayo ndetse zigenza make, umurego zari zifite uragabanuka kubera gutakaza gukomeye ko habaye mu minsi ishize ubwo zagabaga ibitero aharinda umutekano na Twirwaneho. Mucyo hagati naho nuko ntasaso gigeze ryumvikana uyu munsi, usibye ko umwanzi wabo atari kure, ari hafi n'ubundi abarizwa hafi n'iyi misozi ituwe n'abanyamurenge. Reka dukubitire mu karere ka Bijombo gakomeje kuvuga mwuko utari mwiza, aho ingabo z'u Burundi zikomeje kwimura ibirindiro byazo zikaja mu mihana. Ibi bikaba byabaye rero nyuma yo kugira ubwoba ko bashobora bw'ibitero n'ingabo za FC n'ubundi Twirwaneho ibarizwamo, bikaba ngombwa ko bimurira ibirindiro byabo mu mihana ituwe n'abagore n'abana kugira ngo barebe uburyo batategwa, kuko uzaza ashaka kubatera azagira impuhwe z'abana babo ko ari ababyeyi batwirwaneho ndetse n'abana babo. Ariko nubwo bimeze bityo rero, ingabo z'u Burundi n'andi magurupe yitwaje intwaro nka FDLR na FARDC babarizwa n'ubundi muri aka karere, bondi bafite impuhwe z'abaturage kuko no mu minsi yashize bagerageje kuba babagirira nabi, bamwe barakubitwa abandi bagafungwa bakamburwa n'ibyabo. Ni akarere rero kagizemo iminsi kumvikanamo izi ngabo z'u Burundi katigeze kagira umutekano habe namba, ndetse hagiye habaho gukozanyaho kw'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse na Twirwaneho. Abarundi n'ubundi bakomeje kugenda binjira mu mihana bavuga ko bari gushaka Twirwaneho, ariko mu by'ukuri nta Twirwaneho ibarizwa muri uwo muhana. Hakaba hadutse ikindi rero kimeze nk'urujijo, abantu bibaza ko ingabo z'u Burundi zishaka kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere k'Indondo n'ubundi bari bagize iminsi bisuka, abandi bakavuga ko atari ukuhava ahubwo ari ugutsimburanwa kwahabayeho. Ibi ni byatangiye kuba kuri uyu munsi, abegereye muri ibyo bice mu mujyi wa Uvira ndetse no muri aka karere bahamije ko ingabo z'u Burundi zikomeje gutaha ku bwinshi, ko zagiye ziva mu birindiro bimwe na bimwe n'ubundi byegereye umujyi wa Uvira, bavuga ko aribo bagiye kurindira umutekano. Abandi bagahamya ko ahatari ukuva mu gihugu ahubwo ko batsimbuwe abandi bagiye kuza. Ababikurikiranira hafi bagaragaza ko n'ubundi ari amayeri y'igisirikare cyangwa leta y'u Burundi yashizeho, koko n'abazaba bamaze kumenyera hariya batangira kwishora mu mabuye y'agaciro, mu gucukura amabuye y'agaciro kubera ko igihugu cyabo cugarijwe n'ubukene. Rero mu kwirinda ko haba ibyo byaha byo gucukura amabuye y'agaciro ndetse no gutwika amakara, bareba bamaze kumenyera bakabasubizayo, bakazana abandi basha bataragira icyo bamenya gukora, bagakora ku mabwiriza ya leta, babona batangiye kumenyera bakabasubizayo bakazana abandi, bakongera bagakeka ko mu gihe baba bamenyereye bagirana ubushuti n'abaturage batuye aho ngaho, bikazabahuza n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo, bakaba batanga inzira, kuko igihugu cy'u Burundi cyangwa ingabo z'u Burundi nazo zibarizwa mu ngabo zikunda gukoresha ruswa cyane. Ibyo bituma rero ingabo z'u Burundi zikomeza guhinduranwa umunsi ku wundi kugira ngo zitaba zamenyera zigakora ibidakorwa muri ako karere n'ubundi ziherereyemo.
Tukira mu mujyi wa Uvira n'ubundi uretse urujya n'uruza rw'ingabo z'u Burundi ziri kuva mu misozi n'izindi zari zisanzwe zituye muri uyu mujyi wa Uvira, n'ubundi yakomeje akavuyo kadutse nyuma yaho General de Brigade Gasita hagereye. Izi ni inkuru twagiye tugarukaho inshuro nyinshi tuvuga uburyo yibasiwe n'abazarendo ndetse n'abaturage bo mu bwoko bw'Abafurero n'Abanyintu batuye muri uyu mujyi wa Uvira. Akaba ari ibintu rero bikomeje kugaragaza urwango cyangwa se ivangura leta ya Kongo ifite, rwamaze kuba rwakwinjira no mu baturage ba Kongo batuye muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaratubiwe rero ahanini na disikuru cyangwa imbwirwaruhame z'urwango zivugwa n'abanyapolitike bashaka amatora mu kwiyamamaza cyangwa kwikundisha ku baturage. Bikaba ngombwa ko batanga imbwirwaruhame z'ivangura zishingiye ku ivangura ry'amoko, aho abanyamurenge cyangwa se abatutsi bo muri Kongo bakunze kwibasirwa mu bice batuyemo. Muri iyi minsi rero kuko byari bisanzwe n'ubundi ivangura rirakomeje ryakajije umurego muri uyu mujyi wa Uvira, aho abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batabasha no gusohoka mu mujyi wa Uvira ngo bambuke mu Burundi ahantu hegeranye cyane, kubera kwisuka kw'abazarendo kandi bafite umutima mubi ukabije wo kuba bagirira nabi uwo wese babonye w'umututsi cyangwa se n'undi wese usa nabo. Tubibutse ko n'ubundi aha Uvira rero hari umuhanda ukomeza ugera mu karere ka Minembwe n'ubundi gatuwe n'abanyamurenge benshi bafata nk'umugwa mukuru wabo, aho kugeza ubu ntawaheza uwo muhanda ngo agere za Fizi azamuke kwa Murima abe yagera mu Minembwe. Ubwo twegera abahatuye bo bavuga ko abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze kubyibagirwa ko nta n'uwatekereza kuba yaheza uwo muhanda kuko atatera kabiri yaba yishwe. Kongo nk'igihugu cabaswe n'ivanguramoko ntabwo byaba ari ibya mbere abanyamurenge baguye muri uyu muhanda, n'igihe no mu myaka yashize haguye abandi bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwaga n'ubundi mu ishyirahamwe Ebenezeri muri uyu muhanda wa Fizi, ko kugeza ubu nta munyamurenge wotekereza kuba yawukandagiramo. Si ibyo gusa n'ubundi abo mu bwoko bw'Abashi bazamuraga ibicuruzwa bivuye Bukavu Uvira bikaja Minembwe, ubu zarahagaritswe n'abo bazarendo, batangaza ko uwo bazabona agerageza kuba yabijana mu Minembwe nta kindi kimukwiriye ari uguhita yitwa. Abantu benshi rero bakibaza ku byo leta ya Kongo ivuga ko idafite ivangura ariko ikemerera ko bafunga amayira yose ajana ibiribwa ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwa muntu, bwo kuba nta byaba bikiva Uvira ngo byerekeze mu Minembwe. Nubwo bimeze bityo rero abantu bakibaza iherezo ry'ibi bintu bakabura igisubizo, aho benshi mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri Kongo bahanze amaso ihuriro Alliance du Fleuve Congo ribazwamwo M23 na Twirwaneho ko aribo bazabona igisubizo kirambye kizaza kubakura muri ibi bibazo bagiranye iminsi batewe na leta ya Tshisekedi. Icyizere kikava kuba aho M23 ndetse na Twirwaneho bimaze kwigarurira hari umutekano hagendwa n'amoko yose, baba Abafurero, Ababembe n'Abanyintu bakunze kugirana amakimbirane n'abanyamurenge, ariko hagenzurwa na bazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo nta mutekano na rimwe uharangwa kubw'abatutsi, uretse no kuba abatutsi kubera imbunda zahawe abasivile bazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko zigenda zikomeje kugenda zibasira bamwe mu batuye muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice byiganjemo abazarendo. Amashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bamwe mu baturage ba Uvira batewe amabombe n'iri huriro rya bazarendo, aho abaturage benshi binubira ibikorwa by'aba bazarendo bikomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira, bibaza impamvu abazarendo bakoresha aya mabombe mu gutera mu mihana y'abaturage. Tubibutse ko AFC nayo yatangaje ko itazihanganira habe namba abazakomeza gutoteza abaturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu ntara ya Ituri. Kugeza ubu rero abantu bategereje ko imigwano yakubura umwanya uwo ari wo wose kandi ko itazaba yoroshe habe namba. Reka rero dukubitirire muri Isiraheli cyangwa se turebe ibyatangajwe na Katari ndetse na Misiri mu kwamagana Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu. Wavuze ko Abanyapalestine bifuza kuva muri Gaza bazabafungurira amarembo bakagenda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri yasohoye itangazo ibyamagana, isobanura ko bigamije gukurura amakimbirane ndetse no kwirukana abaturage batuye muri Gaza. Ibyo zaturutse ku magambo Netanyahu yatangaje ubwo yagiranaga ikiganiro na Abu Ali Express yo muri Isiraheli, aho yavuze ko hari gahunda nyinshi zigamije kongera kubaka Gaza. Ashimangira ko kimwe mu cya kabiri cy'abayituyemo bifuza kuyivamo ko nawe yiteguye kubafungurira amarembo. Aho Misiri yabonye ibyo bikorwa nk'ibigamije kwirukana Abanyapalestine muri gakondo yabo,
igaragaza ko bigize kwica nkana amategeko mpuzamahanga kandi ko bigize icyaha cy'intambara bidashobora kwihanganirwa. Yakomeje avuga ko idashobora kuba umufatanyacyaha muri ibyo bikorwa bya Isiraheli. Igaragaza ko kwimura Abanyapalestine ku butaka bwabo ari ukurenga umurongo utukura. Aho Minisitiri w'Ububanyi w'Amahanga wa Qatar nayo yanenze ayo magambo ya Netanyahu, igaragaza ko ari ikimenyetso cyo gukomeza ibikorwa bigamije kubuza uburenganzira Abanyapalestine yise abavandimwe. Yagize ati ingamba ibihano bikomatanyije bikomeje guhabwa Abanyapalestine ntabwo bizagera ku musaruro, ndetse anamaganira kure uwo mugambi wa Isiraheli ugamijwe kurwanya ibikorwa byayo muri Gaza. Aha rero dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. N'amakuru rero uza gusanga kuri Minembwe Capital News nk'ibisanzwe. Turabashimiye kubanga bw'izuma ya Regione nawe bagezaho amakuru. Ni jewe Rubirika Fidel.